wabe sezothi ke manje ndiku-anointa ukuthi ube president yokuqala emhlabeni. Sure. Yabo. So ndamangathi uthi president yokuqala ukubone unale ngqondo yaba ngumuntu ngoba iyabuya le ngqondo le ukuthi ngeke yabona into ezithethwayo. Nami ndiyaziva wathi ke namhlanje ndiyakubusisa. Apha ezandleni zakho ndifaka isibusiso sabantu bonke. Sure. Ukuthi abantu bonke emhlabeni xa bengabe bedinga izinto bazozithola ezandleni zakho. Yes. Then ke manje wathi lana amandla into ezobangela ukuthi ube president of the world is because kukhona amandla azotransferelwa kuwo ukuthi abantu kulento ukuthi ndifake izinto empilweni yakho i-blessings zabantu. Greetings bafowethu, ngiyabingelela lapha emakhaya. Welcome like khaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom quartet. Bafethu igama lami nguGift Mabunda. I just want to appreciate the support enisinika yona. We are receiving calls from different countries. We are receiving calls from Eastern Cape. We are receiving calls from Witbank, indawo esihlukene, KZN. So siyabonga kakhulu to recognize umsebenzi esiwenzayo as iGifted Media. We are always available ukuthi noma kanjani noma ngathi ukudinga kanani, we'll make sure ukuthi you reach to us and we also reach to you. If ungaka subscribe, make sure you click that button and subscribe. Make this home to be your favorite home. But anyway, you know I'm always booming with the boom content. Angihlali ngedwa bafowethu. I make sure ukuthi la ngihleli khona namhlanje ngihleli kuma couch amhlophe. Ngihleli nobani? Ngihleli nobaba. Welcome sir. Okay, ngiyabonga kakhulu. Kunjani baba? Yaphila njani namhlanje? Siyaphila. Thank you. Ukhonile ukufinyelela kithi ngekhole eyodwa nje. Umsaka uNkulunkulu ngithwalile ngazokwazi ukufika. Yes. Asimbonge before siqala yonke into. Okay, bengizocela nje isithandazo. Yes. Baba Jehova, egameni leNkosi Yesu Kristu waseNazaretha, sibonga kakhulu ngomsa wakho senzela wona ngegama leNkosi Yesu Kristu. My God. Thixo wethu nasemalanga sibonga Nkosi ukusithwala ukuthi Nkosi sifike Jehova ngenxa yendlela owenza ngazo izinto. Thixo wethu sithumile kuze Thixo wethu siveze ukukhanya emhlabeni. Uthi we are the light of the world. Namhlanje ke Thixo wethu soveza ukukhanya. Siyacela ke ngonyama umndeni kaJuda sibonakalise ezimpilweni zethu sithi Nkosi somandla konke sikuthethayo ingabe Nkosi ukusuka kuthi kodwa Jehova sithethe ngalendlela wena Nkosi wasithethela ngayo. Thatha indawo nangolomzuzu sinikeze udumo kuwe sithi yongamela impilo yethu Yes, Lord. Amen. Amen. Siyabonga baba. What a powerful prayer. Thank you so much. What before siqale konke masithandaze. Hallelujah. Siyabonga baba. Mfundisi abangakwazi bangathi ungubani? Okay, mangibonge ngalombuzo. Igama nguDumisani okwamngambi. Kodwa abanye bangazi ngoMadumi. So iyo igama engathi ke ngikunikeze lona njengoba ke Baba uDumisani. Subuzile ukuthi igama ngubani? uDumisani okwamngambi uMadumi. Yes. Ubuyapho baba uDumisani? uDumisani usuka eKokstad, uzalelwa khona eKokstad. Okay. Aphinde ngakhulela khona into eningi nje nangenze khona eKokstad kodwa ke uNkulunkulu uyangithatha kwangisa nakwezinye indawo kodwa ke kuko konke lokho ngithwala kwakhe ngese kwezinye indawo uhambe kwahamba waphinde wazireveal ba why ukuyini reason ukuthi ngiyofikelela kulezo ndawo. Baba uDumisani, before singena deeper, let's just get to know you better. Ubaba uthi ukhulela endaweni yase KZN, right? Kunjalo impela. Yes, ukhula ngumntana onjani, iziphi izinto maybe ongasicocela zona just kancane ngawe? Okay, ukuphendula lapho kahle ngikhule ngumntwana othandayo abantu, uthanda abangani, ngithanda impilo njengabantwana bonke. So ekhuleni kwami ngithanda impilo, kube khona isikhathi la uthola ukuthi uyangena ezintweni ezenziwa ngabanye abantwana. Ndiyakhula ndizenza ke izinto ezenziwayo ngaphandle and addicted ezintweni ezithile. Up until uNkulunkulu wazifikela yena and ke okay kufikeni kwakhe ufike wandi-introducela i-salvation. Okay. So wathi ke ngenxa ukuthi uyazi ke masingabantu abatsha siyayibalekela kahle insindiso. Yes. Ngoba ngani sisamnandelo izinto zehlabathi. Kodwa kwasho ukuthi uNkulunkulu ubehleli engilandelele nje. Yes. Bengavumi nje ukuthi ngiqhubele ngiziphilela impilo ngendlela engithanda ngayo. Yes. Yes. So ngaze ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu uyangidinga kahle ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga engathi sengiye enyangeni
shuthi ukubona imimoya engendawo la ngaphandle. So kuthe enyangeni la ngithola ukuthi ngizothola khona impilo ngenxa yelento engihlupha umoya omdaka ongihlupha ngaleso sikhathi. Yes. Hayi ngamangazwa ngobhuti engafikela kuye laphayana wavele wangitshela nje straight talk wathi no wena udinga nje uYesu Kristu nje kule nkinga yakho ubhekene nayo. Sure, not inyanga. Awudinga izinyanga kule nto udinga uYesu nje qha kuyena ozokusiza otherwise umoya ongendawo lo. Ilapho ingqondo zabuya khona ukuthi hey and kwakade ngishunyayezwa qha ngiyimina ebalekelayo. Ngabona ukuthi yabona into isho lo bhuti ngampromisa kusukela nje ngalolu suku ukuthi yabona next week ngiyowamamkela uYesu njengalendlela utsho ngayo. Sure. Yabo. And ngiyanza ngimosha isikhathi ngalinda nje Sunday ukuthi ufike Sunday. Then ngeSunday ngazithathela ngazokhipha uvuke iBhayibheli engiyabi nayo. Ngalungisa ngashona straight esontweni qha washo banginokwesaba abangani ukuthi abangani bazothini mawe ngibona ngesontweni yabo. Sure. Ngazi ke ngaba nendlela engiyangayo kodwa ke ngayofikelela khona futhi ngaya nje kwisonto elikude nala ngihlala khona ngoba ngisenamahloni ukuthi ekubeni besiphila impilo kanje manje naku kusengiphila ngalendlela sengizinikela enkosini. So ke yaqala lapho kwindaba yami yokusindiswa ngabe ke ngiyahlangana nenkosi uYesu ngalelo langa ngaleso sikhathi. Sure. Baba ngiyezwa kunegama olithintayo ukuthi you was addicted kunesikhathi ukweba nenkinga yokuthi kunemoya yenhlabathi bekuhlupha. Maybe just to give ababukeli ukuthi what type of an addiction. Yeah, like into eyenzeka umuntu bebhema insangu. Okay. Ephuza utshwala and benabangani kakhulu ke. Bengumuntu nje na ohlele sebangani la ngoba engasalali nje nasekhaya. Ngingumuntu wabangani yebo. Umama wami kahle kahle bese ngincamile kwaseyena. Yo. Sengazi nje ukuthi ekhaya angifane ngibuye yabona kodwa into yamangaza ungathi sengamkela uYesu waqala wabona manje utshintsho ngizihlalele ekhaya ngenza yonke into ngendlela. Waqala wamangala naye ukuthi kwenzekeni so sengisho ukuthi nje umuntu wayingenile nje kwizinto zehlabathi nezinto ezenziwa ezingezinye ke. So mijolo zonke ezo zinto kodwa uNkulunkulu wangikhipha kuzo zonke lezo zinto because ngangendlela umuntu addicted ngayo kulezi zinto lezi. Ngikhumbula ukuthi kwakusekhona umoya waso operator la kumina ukuthi nje ungathi ake ngiphume nje ngiyojela intombi. Hayibo. Hey, ungavumi nje ngihlala endlini. Kuvele kuqhamuke anyway ukuthi uyobheka intombi. Ukuthi mangiphume nje. So sengisho ukuthi into ezinjalo izinto la ngangibona khona ukuthi no khona into erongo yabo and ekhona nenye ndayirealize ukuthi ayi kodwa manje ngayikhuluma ngicela No, I think maybe singababukeli they can see ukuthi okay uNkulunkulu ukuthathe phi because into engibuza lo mbuzo ngangifanele ukuthi ngangifuna ukuthi noma ngangifisa ukuthi bazi ukuthi uNkulunkulu ukuthathe phi as much usho ukuthi you are addicted phela maningi ama addiction mfundisi and angeke siwabale wonke but for the sake ukuthi bowusho ukuthi wawu umuntu ongahlala endlini ngiyacabanga ngikhona usizakalayo but wasizwa uJesu. Wasizwa uJesu yonke leyo nto le. Just for upbringing mfundisi sesakhuluma lapha ku call let's just get to it service card. Okay no okhula kwami like into enzekile ngikhuleke ngihlala khona eKokstad ngihlala nomama wami nabomalume bami ababili ngokukhona ke nosisi bami baka anti wami so sihlobo zami kodwa indlela esibambene ngayo ngasembathatha ukuthi udadewethu nobafowethu lapho ke into yenzeka kushuthi ke angikhulanga ekhayeni eli right ke ngikhule nje ekhayeni eliphansi. Yes. Umama wami ke like bakhona izikhathi la okay njengoba ngisho ngithi benginabangani ke shuthi ezinye zezinto ebesizenza nabangani ubuthola ukuthi besimosha nje yabo uthola ukuthi singabantwana abangalaleli yabo. Okay. Yeah so mama wacaca ukuthi akayithandi lento le ukuthi ngikhulele lokushini wachoose ukuthi makangise ezilalini. Wahamba ke ngibeka ke ezilalini ke ngingayohlala koMatatiyela komzimkhulu koMaxasibeni eMount Olive nase Port Elizabeth. Yeah so zindawo ke ngihlala kuzo ke la lezo into engayinothisa ke la ekuhlaleni kwami lezo ndawo ukuthi angizange ngiphatheke kahle and lonto isho yangenza ngaba nenzondo ngakuma wami kwamanje ngizibuza ukuthi why umama achoose ukuthi angithatha ayongibeka emizini kodwa ndinalo ikhaya yebo so lanto yandenza ungathi ayikusho okanye angithandi sorry okay so sorry zange ndi understand indaba sorry okay no problem
zange ngiyazi ukuthi isathu sakhe ukuthi ezama ukungibalekisa kulempilo yaselokishini. Yeah, so ke benaloko ngaze ngabuya ke sengizibuyela mina sengithi no manje ayingikhathele ukuhlala emizini. Ngifuna ukuzihlalela ekhaya yabo. Ya nje ngathi into kanjalo nje ngokukhula kwami. Okay. No ngiyayizwa leyo kukhula baba which is your background. Yeah, but ngifuna singene endabeni esilethe la which esihleli ngayo la ekhaya so that we'll save time. Yes. Okay, mangibonge ke ngalombuzo loyo. Mangizoqala nje ke ngendaba esihlangane ngayo today ile ukuthi ke njengoba ke ngisho ngithi ngisindisiwe ngumntwana kaThixo. Yes. Ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Into yenzekile ke ngiye ngakhonza uYesu ngohlobo lokuthi ngazitshela ukuthi mangaba ndabukela uYesu andifuni ukuthi ndimqhathe uThixo. Okay. Dathi nje once ndiyayithatha i-decision le yokuthi ndamkele uYesu kufanele ukuthi ndivele ndizimisele ngohlobo lokubana andisabheki emva. Okay. Ngizenzile izinto kumele ndizenze okanye bendizenza ngemuva ngikhalela ukuboneza ngaphambili ke manje. Okay. And nyani le decision ngayithatha so serious ukuthi mandiqhubeleke ndizikhonzele uNkulunkulu ndisuke ebanganini ndifocus kuThixo indlela yami nje yazi ukuthi ibheka ngapi. Hayibo. Yani ke ndiyaqhubeka ndakhonza uNkulunkulu zikhona i-challenges endleleni zokuthi mawusindisiwe khona izinto ozibonayo ukuthi ezinye izinto ziyazizela ngoba zifuna ukuzothini zifuna ukuzokususa kule ndlela lo uyihambayo. Ezinye ubona ukuthi aziyazama nje kona ukuthi ngendlela ezivela ngayo zifuna ukuconfuse kodwa ke ngaqonda ukuthi no andikwazi ukuthi ndichange kwi-decision engiyithathile. Ngizoqhubeleka ndiyibambile le decision. So ndaqhubeleka ke iminyaka noba kwathi lesokulapha ko 15 years if I'm not mistaken indisindisiwe. Okay. Insizwa iziphilela ubunsizwa nje. So waza uba khona usuku lana ngithe ngihleli ekhaya ngabona something like emzimbeni phofu ngeva something endivayo ukuthi no lento lena ngeke andibelieve kahle ukuthi ngaba isendimi kahle. Ngathi khona umoya okhona nje nondenza ngoba ndeva amalungu lawo omzimba ebalusi ngohlobo lokuthi andizange ndibelieve ukuthi isendimi kahle ngoba ukuthi uvela ube amalungu nje abelusi nje uyabona ubona ngathi khona into wrong. So ndathandaza ke emveni kwaloko ngangena endlini ndathandaza ngizama ukukhalimela ngicela uba umoya omdaka lo onifikela. Hayi ke ndathandaza ndaqeda ngitheke ngisathandaza kwavele kwafika ulona uNkulunkulu like umoya kaNkulunkulu. Yes. Yebo ngibamba buqa phansi ndikhala uyabona nje ndiziva nje ukuthi ngathi ngwenye atmosphere ngoku. Sure. Akuseyona le ndlela benzazi ngayo. And lapho njengoba nibhuquzeka apha phansi ndiyathandaza ndiyakhala futhi ndiyaqhubeleka ndimthandazo yabo. And then sathandaza ndinjalo ndiyaqala ndeva ama voice ekhuluma nami ukuthi sikuvakashele namhlanje. Sisuka like a Trinity like yabo uvakashelwe ngamaZulu. Sure. Yabo. Into esifuna nje ukuthi sikwazise ngayo nje okokuqala siyafuna ukuthi wazi indlela uSathana operate ngayo emhlabeni. Yabo. Ngoba abantu abaninzi uSathana apha emhlabeni uNkulunkulu ke engichazela nje ukuthi uSathana ungumuntu ohlukumeza abantu kakhulu apha emhlabeni. Kodwa abantu abayazi lonto leyo ukuthi lento ezizinto abazenzayo bazenziswa nguye. So wabe sezothi ke esayachazile kanjalo wabe sengixelela into yokubana ndifuna ukuthi ngondikuvise ivoice kaSathana mangabe iqhatha abantu ukuthi uyenza kanjani wanye ukhuluma kanjani mangabe iqhatha abantu. Sure. Hayi ke ngithe samamele ukuboneke ngoba andazi next because bendizihlalela andazi ukuthi wenzekani yabo. Kodwa ndiyaweva la voice ayakhuluma kodwa sokuthetha ivoice eyi1 ngokuthi size sizothini sikuvakashele kahle kahle kwathi kanjalo sikuvakashele. So ekubeni ke iqhubeleka kanjalo ingixelela ke nguSathana ukuthi ivoice yakhe injani. Ndamamela ke ukuthi okay ithi ndive ivoice lika Sathana ukuthi injani. Andayive ivoice yakhe ndeva indlela ebold ngayo mangaba ikhuluma yabo. Sure. Ngibona ukuthi the way ebold ngakhona iyakwenza ukuthi ube convinced ukuthi no ndingayenza lento le. Uzibone nje futhi ukuthi hayi akekho umuntu ongayenza njengawe lento lo. Ivoice kaSathana le. Ngendlela ivoice engayo yabo. Make khuluma nomuntu emconvince ukuthi makahambe wenza into erongo yabo. Yeah, so ekubeni ke yenzekile kanjalo ndisamamele leyo voice leyo. Wathi okay ke manje ivile leni voice that andivile
wabe sethi manje ngizokuvisa ke voice apho usathana kumele athethe khona inyani. Sure. Yeah. Okay, sorry ngicela nje ukuphinde nibebe kancinci. Usathana njengoba ekhuluma ngevoice ebold like apho usubethetha amanga, yabo. Okay. Manga bethetha amanga ivoice yakhe ibold kakhulu. Amanga masithetha nje amanga yona into evela imbona ukuthi yabo lo muntu lona ake uphelele la. Okay. Yabo ngoba manje iyakuconvince le voice yakhe uyayiva nje futhi iphuma emntwini nje one confidence ngento ayithethayo ukuthi izoba njalo, so nawe nje ukwazi ukuthi uyidoubt ngalendlela ayibeka ngayo. Sure. So ke kwavela ukuthi okay ngamanga la usathana bewathetha indlela kamanga awathetha ngayo usathana meqhatha abantu, yabo. Wathi ithi sikuvise ke ivoice lena kusathana mase ekhuluma iqiniso ke manje. Ekhulumeni kwakhe iqiniso usathana laqale nami ngabona ukuthi yabona ngoniphethwe insini ke manje. Ngoba the way engayazi ngayo inyani uyateketha kumntwana lo osasanda ukuzalwa kwanje osasanda ozagaqa ezama ukukhuluma. Into yangimangaza ke sorry ukuthi lo muntu ubethetha kangaka ngendlela ebold kodwa manje makuthiwa makathethe iqiniso manje seyivele abe ngumuntu obonakala ekhuluma amanga ekhuluma eteketa ngalendlela eteketa ngayo. Ilapho ngabona khona ukuthi hayi nami ndasala convinced kwelami icala ukuthi no usathana inyani akayazi akayanayo akuyona into yakhe inyani. Sure. Eyakhe into nje semangeni amanga nje indaba yakhe, yabo. So ndaba right ke kule into yabona ukuthi hayi ndi right le into angisadingi nokuthi ngicaciselwe mose ndimvela ukuthi usathana akayazi inyani, yabo. Hayi waqhubeleka uNkulunkulu usenjalo nje like the way ke bendiziva ngayo ile yokuthi ke yabona ukuve ukuthi manje awusekho like ungathi awusekho apha emhlabeni kahle. Okay, ufile kwenye yabo kwenye irealm, yabo, of the spirit. Sure. La ubona khona ukuthi yabona manje na ayikho enye into osokwazi ukuthi ufocus ngaphandle kwalena into ekhulunywa lana manje ingqondo yakho nje yonke ila, yabo. Sure. Yeah, so into eyenzeka ke ngisakhulunyelwa kanjalo uNkulunkulu waqala ke manje wathi ke yabona namhlanje ngizokubusisa ngiyakuphilisa, yabo. Into eyenzekayo kunezinto engithanda ukuthi namhlanje nikwazise zona ngendaba yabantu emhlabeni. Okokuqala abantu apha emhlabeni banithatha ngendlela errongo and iyanikhathaza indlela abantu abanithatha ngayo. Ngoba abantu apha bebona behlupheka, bebona begula, bebona sorry bedibana nezinto ezininzi ezingahambi ngendlela abathanda ngazo. Manje bonke labo bantu bathatha ungathi nguThixo lo owenza lezi zinto kubo, yabo. Kanti yena uThixo indlela abathanda ngayo abantu abangeke bayikholwe indlela abathanda ngayo. So uyabathanda uThixo abantu, so engixelela ukuthi uyabathanda yena abantu. Manje lento leni yamkhathaza indaba athi yena enothando olungaka labantu ngendlela yokuthi zininzi izinto indlela azama ngazo ukubonakalisa uthando lakhe ebantwini. Noba ezinye ndizazichaza ngokuyangiqhubeleka ngoba lento yami ngama sequence, yabo, ine sequence yakhona yokuthi kukhona ilevel lapha ngixelele ngento ethile iphinde futhi okanye ayonibonisa ngendlela ethizeni ngokuya eqhubeleka ethetha. So into yenzeka istage sakhona kushuthi wakhuluma ngendaba yokuthi njengoba bebathanda abantu uzimisela ukuthi abantu bazifumane izinto abazidingayo. Okay. Ngendlela abafuna ngayo abantu ngoba abantu uyafuna ukuthi bave uthando lwakhe enguThixo. And wabe seyaqalisa ke enza kanjani into yanimangaza nami. Wathi le ndlela le abathanda ngayo abantu ufuna ukuthatha uthando olukhona kuwe, yabo. I'll transfer apha kum. Okay. Yeah, ukuthi ndive ukuthi uthando lokuthanda kwakhe abantu lunjani uthando lakhe lokuthanda abantu. And nyani wayenza lonto ndeve ukuthi ndifila indlela emangalisayo yokuthanda indlela uThixo abathanda ngayo abantu. Like ndaqala apho ndangumuntu ohlele ekhala ngalezo nsuku. Noba kwanthatha 2 weeks or 3 weeks nje ngingulomuntu lo manje ngibona umuntu nje inyembezi bezizedlela. Ngoba nisafakwe la feeling le thando loNkulunkulu lokuthanda abantu, yabo. Edibona uthi uThixo yabathanda abantu engililisa nyani lonto le kangoba ngelinye ixesha khona amaxesha apho ndandike ndithi kwanye maybe manibulisa umuntu kube ngathi ngiyambamba ndimhage engathi angafila le feeling le ndiyivayo ngaye, yabo, ukuthi ave ndikuthanda ngoba uThixo andithi sayifake kumina kusandivisa le feeling ukuthi ndike ndive nje ukuthi mawuseluthandweni lokuthanda umuntu ufila kanjani, yabo. Sure.
sonda nalo feeling leyo ngathi ngeke manje ndibamba abantu ngohlobo lokuthi ndibonakalisa uthando lukaThixo kubo yabo kodwa ke ndibona ukuthi abanye bazonithatha ngenye indlela ke so kodwa ke ngibuyele ke kuloku ke so wangivezela ngaleyo ndlela uNkulunkulu ukuthi bathanda kanjani abantu wabe sedlula ke kuloku wayikhuluma lokuthanda kwakhe abantu wathi namhlanje ngiyakubusisa apha ezandleni zakho ndifaka isibusiso sabantu bonke sure ukuthi abantu bonke emhlabeni xa bengabe bedinga izinto bazozithola ezandleni zakho uzobabeka isandla abantu bazozifumana izidingo zabo yabo so ekubeni ikhulumile ke lonto ngelo xesha mina ndiyakhala sengisho uba ukubone andisenguye lo muntu enzazi ndingukhona noma ncam ngale ndlela yokuthi atmosphere ethile yokuthethelwa and mawuthethelwa nguThixo ke awukwazi nje ukuba nomali yabo bathetha nawo manje nje bandithetha nawe sasithetha ngendlela yokuthi sikwi-senses ezi-right yes yabo kodwa once uthethe noThixo uyaphuma kuyashintsha yonke into kuyashintsha yonke into akubi nguwe nje ngale ndlela oyiyo kanje sure wakubusisa uThixo wathi uThixo ufaka blessings for abantu not abantu kanye becountry abantu bomhlaba wonke wathi kanjalo wathi ufaka abantu blessing yabantu bomhlaba wonke sure wadlula apho wathi undipha abantu bonke wathi dumisani namangala apho mandibiza ngegama naqale ndethuka ukuthi akwathi uThixo uyandazi ngegama sure dumisani abantu bonke namhlanje ndibanika wena okay before anansi atsho kanjalo waqala wathi abefundisi bamphoxile wanixelela kanjalo ukuthi abafundisi bamphoxile kodwa ke zange be specific ukuthi bamphoxe ngani watsho nje kanjalo wabesethi ukusukela namhlanje abantu baphamna wadlula lapho wathi undipha imali yonke yasemhlabeni sure wabe sibala ama currencies umhlaba wonke ama rands ama medical ama 20 lena ama pound nithi nje inansi kwazibala kwasho ukuthi ezinye ndiyaqala nokuziva ndizazi nami yabo so ndasenimamele nje kodwa benibona ukuthi hayi andiyazi imali yonke yomhlaba so wathi uyayidedelela kumi yonke imali yomhlaba wabese ezothi undipha umhlaba wonke yabo emveni kwaloko echaze kanjalo wabese ezothi ke manje ndiku-anointa ukuthi ube president yokuqala emhlabeni sure yabo so ndamangala ukuthi president yokuqala ukubone unale ngqondo yaba ngumuntu ngoba iyabuya le ngqondo le ukuthi ngeke yabona into ezithethwayo nami ndiyaziva kodwa ibuye la ngqondo ukuthi ngizokwazi kanjani ukuyenza yonke lento le futhi nabantu xa ngabantu baxelela into efana nale insumansunmani bazoyithatha kanjani yabo endabona ukuthi hayi ngiyayikholwa ngoba uyayitsho kodwa andikho yabo that level yabo wabe sethi dumisani andithanda ukuthi umuntu mangaba mina ndimxelela something abonakalisa ungakholwa because into manje uyakubona ukuthi awukholwa leso sikhathi uyabona ukuthi angikholwa lento le wathi mina manje ndithetha into emntwini believe ukuthi ayithathe ngalendlela nditsho ngayo ngoba xa sendithethile ndithethile and akekho futhi umuntu endithethe kuye ngaphandle kwakho so into kumele ukuthi uyayenza ke ngoku ukuthi uqalise wathi mangiqale ngithathe isithupha ngisibeke la phansi enansikweni kwi-floor so ndasithatha isithupha ndasibeka kwi-floor yabo bese ndisibekile isithupha sami kwi-floor waphinde wathi no ndiyakubona ukuthi awu still akwakayikholwa lento emendiyithethile so ngicela uphumele ngaphandle uyobeka isithupha sami straight emhlabeni ke isithupha sakho straight emhlabeni ngaphuma ngayosibeka isithupha phansi emhlabeni ngelo xesha ke sengisho ayisekho into ukuthi kanye maybe ndimayinda ngabantu ntontoni ndikule nansika le ndikuyo nje ngathi ndile atmosphere ndikuyo nje ukuthi manje ndihlangene nento engazange ndayi-experience ebomini okanye nento engazange ndayicingela ukuthi ngake ndibe kwi-situation ekanje yabo yokuthethelwa ngumuntu akabonakali but into yenzeka ivoice iyakuconvince ngoba ivoice yakhe wathi ukuthi mangixelela ukuthi andikholwa lento endiyithethayo avayijika ivoice ndayiva ivoice ivoice ine-authority ngendlela emangalisayo and ngendlela awayetshintsha ngayo kulapho ndabona khona ukuthi yabona ke ngoku nyani uNkulunkulu akadlali lento ayithethayo sure so if nami ndilibele kungakholwa kushuthi nje nami okanye maybe ngabe okanye uNkulunkulu andimthathe serious yabo ndabona ukuthi yabona ngoba uyitshilo and futhi ke ndiyayazi ukuthi ndandiyi-one and akekho umuntu emhlabeni endisho ukuthi wayithethela into efana nale kwaba ndimi umuntu owayithethela into efana naleya sure wabe sethi kuNkulunkulu njengoba ndiyithethile ke lento ngizolindela ukuthi wena ke ngoku ebe nguwe oyithethayo ebantwini sure
and ubaxelele abantu ukuthi namhlanje ndikuthambisile as upresident womhlaba wonke, umhlaba wonke, not a country not a country, umhlaba but wonke, umhlaba wonke. umhlaba wonke. Sure. And ngizafuna uyicacisa le ndaba kapresident womhlaba wonke because abantu ndiyazi ukuthi wanye izoba confuser, ngoba ndiyayazi ukuthi abantu basemhlabeni mentality yokucabanga makuthethwa ngepresident, kuthethwa ngepresident enyulwe ngamavoti wabantu nangendlela yepolitiki, because engicabanga ukuthi umhlaba wonke indlela onyula ngayo i1, onyula ngayo ipresident, ukuthi kunyulwe ngokwe-numbers, ukuthi numbers if ziyakuvumela ukhona uzoba president, uzoba ipresident, uyabona lonto. Kodwa kuNkulunkulu mina nivakutshelwanga ngabantu, uNkulunkulu okwenza ipresident, ngamaZulu afikile azongixelela ukuthi siyak-anointa ukuthi uzoba upresident womhlaba. Andisho ke ukuthi ke manje isho kanje ukuthi okanye maybe andihloniphi inansika i-leadership okanye ama-president akhona osemhlabeni, because ane-role ayibekelwe ukuthi ayidlale, futhi ibalulekile kakhulu i-role ayidlalayo. Kwasanami andiziboni okanye maybe ndikula level, but uNkulunkulu cha into endiyenzayo njengangoku ukuthi ndazisa ndithula ubufakazi bokuthi uThixo intoni ayenzile empilweni yami. And wabe seyitsho ethi manibaxelele abantu ngalonto leyo. So into endihlalele nami if anibaxelele abantu ukuthi kwasanami ndizophendula ngoba uThixo une reason yokuthi ayenze lento. And I reason kathatha uThixo ukuthi abe uyayenza lento lena spiritual, mandiveze naleyo. Akuyona ipresident athetha ngayo ipresident ngokole world system, yabo. Okay. ipresident ye-spiritually ezaveza izinto ngendlela kaThixo kamoya, yes, yabo. Yes. So nokuyinto engisafuna ukuthi ngiyichaze ngoba manje kusakhona into kufuna i-introduciwe apha ebantwini, ngoba like abantu banento yokulahlekana nabo yokuzazi, akukhona ungazazi apha ebantwini. True. Akufuna ukuthi benziwe ukuthi mabazazi. Sure. So uThixo ke njengoba ethetha lento lena ngoba ikhona into ethi man is a spirit, yabo. So even a president athetha ngayo president spirit, spiritual, yabona lonto. So ke manje na into efunekayo ukuthi ngexesha eli-right uNkulunkulu uzoyembula lento. Okay manje ngiqhubeleka nalento bezingiyithetha naku sendisho esithubeni. Njengoba ndisisho ndithi uThixo wathi makayicacisa lento, wathi ndizobaxelela abantu kuqala, kodwa khona ixesha apho abantu bezozitsholo bona, okay, ukuthi nangu president womhlaba. Okay. So ke lonto leyo izokwenzeka kanjani? Izokwenzeka ngokuthi uThixo akusendimo sozokwenza izinto ebantwini, nguThixo ozobe sezenzela. Kodwa uthe makethetha leyo indaba wathetha ngendaba yokuthi mangaba abantu sebefikelele kulo level yokuthi bayazi ngoba sendibaxelele emhlabeni into efana nale, kuzoba khona isikhathi la yena enguThixo njengoba kwazile ukwehla ezon-anointa ngalo lwasuku anointe ngalo. Yes. Uzophinde ehle futhi azoconfirma yonke lento le yalento endishoyo namhlanje, yabo, ukuthi nje yena enguThixo. I-reason ne-solution yale president ebantwini, because abantu mawubheka njengoba ndiyishilo ndathi uSathana wafika wanixelela ngayo eqala, wanixelela even indaba uSathana indlela abantu abasebenzisa ngayo kumazwe omhlaba, yabo. So into ethetha ukuthi abantu abaninzi bayadinga umuntu ozokwazi ukuthi enze izinto ngendlela ezokwazi ukuthi even nezinto ezi-spiritual ezingaba zinokwenza ngempilo yabantu ngendlela erongo, zenzisa abantu ngendlela erongo, kube yinto apho ozokwazi ukuthi umengameli ongaba ukhona okanye osuka kuThixo akwazi ukudila nezinto ezi-spiritual, ngoba umongameli like ngendlela abangayo abakwazi ukudila ne-spiritual realm. But upresident uThixo amlindele, upresident ukwazi ukudila nezinto eziku-spiritual realm. Sure. Yabo. Lonto leyo isho yenze ukuthi kubeke njani apha emhlabeni, yenze ukuthi mangaba abantu bedinga izinto bakwazi ukuthi bazifumane. Upresident abe nayo ipower ne-authority yokumisa izinto ezingekho right emhlabeni. Sure. Zisho zime ngendlela okanye maybe athini azicommande ukuthi zenzeke ngendlela abantu abafunda ngayo, not ngendlela okanye sithola ukuthi ngamadimoni, because if uyabonisisa kahle lapha emhlabeni siyacontrolwa kahle bakhona umoya basicontrolayo. So ke uThixo ufuna ukuthi kube khona indlela yakhe acontrola ngayo
indlela yokuthi abantu mabangahlupheki ngohlobo lokuthi okanye maybe bade bazinikele entweni ezirongo ngenxa yokuthi abantu apha emhlabeni ukuze bafumane izinto kufuneka ukuthi okanye maybe khona njengoba ubona kulamaxesha siphila kuwo ukuthi bakhona abantu okanye ade athini ancame impilo yakhe ngenxa yokuba efuna izinto zenyama yabo Sure. enze izinto ngempilo yakhe ebona abazimlethishela ekufeni okanye zimlethishela ejele kanti lento lena yonke ingenxa yoba ufuna ukuphila yabona lonto so uThixo lanto akayithandi lonto leyo. Yes. Before askisa ukuthi ngingene emlomeni baba. Alright. I just want ukuthi to understand ezinye izinto kule page esisikulo manje. Okay. uNkulunkulu uyakugcoba uyakubusisa as ipresident. Okay. Yes, le president ekhuluma ngayo uNkulunkulu uthi yomhlaba wonke. So just to ask maybe kumuntu othi yazi ngiyakholwa baba ngempela more umuntu uNkulunkulu asazomrevelela ukuthi you are the president yalomhlaba. Yini okulindelekile ukuthi maybe kufanele bakwenze? Abantu noba Asikhulume ngabantu spiritual people. Angithi le president kamoya. Yini elinzelekile okufanele iyenze ku president lo uNkulunkulu seke kugcobile njenge president? Okay, no into eyenzekayo ne. Like uNkulunkulu mina ngendlela okanye engayibeka ngayo le ndaba le. Yes. Ngoba uNkulunkulu sometimes into uyayidropa kuwe ne. Aqabe akushiye. Yabo ezinye izinto zifunele. Okay, okanye before ndize kumbuzo wakho maniqale apha ndivale yabo ngoba ndishiye esithubeni. Okay. Okanye ngaphetha sendiflow nemibuzo ndibe ikhona into endizishiya ngasemva. Okay. So ndifuna ukuthi ke yabona uNkulunkulu ekubeni ke ethethile ngale ndaba yokungcoba as upresident. Washo ukuthi nami nemibuzo endinayo yabo. Wabe sethi uNkulunkulu ke manihlale phansi ndibuza izinto endingazibuza kuye. Yabo. Okay. Ngoba manje ngendlela nami engiqomba ndi-confused ngayo ngoba phela angaze ndaba ipresident angaze futhi ndacinga ngoba ipresident ungaba ipresident into engazange ndayicabanga le. Sure. And to even though ndake labakhona khona indawo endishilo ukuthi ndake ndabakhona kona kwipolitiki kodwa ipolitiki ndayeka ngenxa yokholwa. So nje senishuba into ebikude nami le indaba yokucinga into zobu president ngoba phela ukubuza ube president ufuna ukuhambe ngokomigomo yepolitiki until uthi uyofika lapha. Yeah, so ke into enzekayo uNkulunkulu ke mangimbuza ngemibuzo ukuthi no because nami understand the way enkulu ngayo lento because yayinkulu. Alright, njengoba futhi inkulu yabona nawe umuntu bezovela afike nje athethe lento engikhulumayo nje into unbelievable yabo ayikholeleki yabo. Sure. So ke wazothi uNkulunkulu ke ndisambuza kanjalo wandixelela ukuthi okay lento akusho ukuthi uzoyenza ngawakho amandla. Amandla ndizowathola kuyo uNkulunkulu. Okay. And ekubeni echichilo lonto leyo wabe seqala ke manje wathina waphindwa transfer amandla wale position lokuphatha umhlaba wonke. Okay. Eva. So ekubeni ewa transferela amandla apha kubo okuphatha umhlaba. Kwayilapho ngiva khona ukuthi yo yabona ngoku ngiyayikholwa lento ayishoyo. Ngoba manje into eyenzekayo ayivakala ubuninzi bawo amandla ukuthi no amandla okuphatha umhlaba into njengoba ubona nawe okanye maybe wazi ukuthi yonke into apha emhlabeni siphiwa nguThixo yabo. So uThixo mayifuna ukukubusisa ngokuthi okanye maybe ube yipresident okanye ube yiminister okanye ube intoni nokuthi ube umfundisi okanye manthethe kwezinto ezi-spiritual. Yes. Yeah, ukuthi ube yiminister ube yipastor or intoni ipastor or iprofet or maybe umuntu ophilisa abantu one gift of healing. La nto nguThixo ndithi okuphayo ukuthi ube okwazi ukuyenza lonto awuzenzeli ngawakho amandla. So ke nalena yokuphatha umhlaba wonke one reveal ukuthi no amandla azotransferwa nguThixo empilweni yakho then ke manje izinto zizenzakalele ngendlela kaThixo not ngendlela yakho yabo. And lonto leya ayiphazamisani no president bamazwe omhlaba because upresident anithi ipresident iba ngeyecountry yabo ayikho ipresident uyepresident i-president of the universe but ipresident ye-country each and every country kune-president ye-country yayo. Yes. Then ke manje wathi lana amandla into ezobangela ukuthi ube yi-president of the world is because kukhona amandla azotransferelwa kuwo ukuthi abantu kulento ukuthi andifake izinto empilweni yakho i-blessings zabantu. Abantu emhlabeni inye into ziyafana into abazidingayo. If yabhekisisa i-country ne-country into i-powerful kakhulu ukuthi i-country mayiphile ngendlela i-economy yakhona.
So i-economy once inansi ki-drop e-countryini abantu bayahlupheka nezinye izinto azikwazi ukwenzeka ngendlela efanele. Uthola ukuthi manje kuba khona i-poverty, kuba khona i-crime, kube khona ntoni i-sicknesses and diseases ngenxa yokuthi i-country economy yakhona ayikwazi ukuthi ithini ikwazi ku-accommodate zonke lezo zinto. Kodwa mangaba kukhona upresident wamazwe omhlaba, lo president uThixo uzawumenza amphe zonke izinto abantu abazidingayo andithi. Okay. Afake that anointing yokuthi abantu into abazidingayo bazifumane like ngohlobo lokuthi wathi makayithetha le nto uNkulunkulu njengoba ndisho lithi wanifaka wayitransfera la power leyana that power. So ndakwazi ukuthi wabe sengixelela ukuthi mandihambe wanithuma nje komnye umzi oseduze nalapha ekhaya ngoba lento yenzeka niseKokstad. Sure. So wandithuma ukuthi mandihambe ndiyobeka isandla khona usisi wayigula kakhulu lapho. Wathi mandihambe ndiyobeka lo sisi isandla uzawuphila. Okay. Ngoba uzawufa yabo. So mandimbeka isandla aphile yabo. Then bese ngithetha nomama wakhe ukuthi lo mama ngimkhuze ndithi makayeke lento ayenzayo. Sakangixelela uba yini kayenzayo. Wathi uNkulunkulu hamba umxelele uba makayeke lento ayenzayo because if uyaqhubeleka uzofa. Yani ke ndithe ndisendleleni ndiya kulomzi lona ke anithuma kuye. Ngabe ngizwa le power lena ayifakile la kumina. Indlela endandiyiva ngayo ndiva ukuthi yabona ndiyaziva ukuthi ndigcwele iauthority khona iauthority nje ozivayo ukuthi nobuhambe iyakucontrola yona yabo ndiva ukuthi yabona ukuhamba kwami andizihambe ngalendlela yami so yahanjiswa ndiyahanjiswa ngoba manje ndiviswa iauthority ukuthi yabona ipresident yamazwe omhlaba iba kanje. Sure. Uviswa nje ukuthi masofikelele la position yoko ipresident yomhlaba nansi iauthority oyideservayo yabo. Yes. Yeah, so ke ngindamba ndebe ndiva ukuthi yo hayi ndiyaziva ukuthi no ngathi andikho kulolu hlabathi ndiziva ngenye indlela njengenye. Hayi ndahamba ndayenza lento nanithunyiwe ndaphinde ndabuya yabo. Ekubuyeni kwami ndabe ndiva ukuthi lamandla yandisinda and wawayeka uNkulunkulu noba wawayeka maybe for iveki. Danse ndimcela ukuthi enkosi ndiyacela kwaphungule anzima yandisinda maninzi kakhulu. Sure. Because amazwe amandla omhlaba wona. Sure. Ukuthi inkosi ndiyacela bungasakhona ukuhamba. Hayi nokuhamba ngihamba. Cha kodwa khona izinto bengangibona ukuthi sorry angakakwazi ukuthi ndizenze ngendlela efanayo nomuntu wonke efana nokuthi okanye maybe okanye if uyabhala yazi ngangesinda nayipeni. Sure. Ngenxa ukuthi yabo lento apha engqondweni yayisagcwele yabo. Se overwhelmed ngiyo apha engqondweni ukuthi lento ndiyithethelwe ayikandenzi nikwazi ukufocusa kahle entweni zasemhlabeni because ndisagcwele la nto yabo. So into yenzekayo ndibona nokuphetha ipeni even namanzi la bengathi umuntu okanye anganiphuzisa iglass ndifuma sibuya ngisinda namandla nje wenzeka nenye into ngoba ndiseva sekhona lento apha engqondweni yabo. Nokuthi ke enye into njengoba ke ndisho ukuthi okay uNkulunkulu ke wayenza ngalendlela le engiqaba uyichaza ngayo. So kwaba khona ixesha apho wenda ndizihambela kusengolunye usuku ke ngo ndiyahamba ndangena nje esitolo like uWoolworths. So uyabona bakhona indawo ethengisa ukutya lapha. Okay. Yeah, ndithe ngisazibhekele nje ndidlula nje ndangayanga ekyeni kahle kahle ndizingenela nje nayothenga amanzi kahle kahle. So ngithe ndisabhekile nje ukutya lokuthengiswayo wabefika futhi uNkulunkulu engixelela ukuthi uyayibona lento uyibonayo. Endathi ndiyayibona Nkosi. Ndibona ukutya lana indlela okuyiko yabo. And zinhlobo ngenhlobo nje ukuthi yabona nje ukuthi yabona ukutya kuyenziwa so that abantu bakenjoy yabo. Wabe sengixelela ukuthi yazi why ke ndiyenzile yonke lento ukuthi kube khona nenhlobo ngenhlobo zokutya emhlabeni. Ingenxa yokuthi uthando lwamavele oluninzi ebantwini. Sure. Ingoba ndifuna ukuthi yonke into abantu bayiphile kamnandi emhlabeni. That's why ndenze nenhlobo zokutya ukuthi bakujabulele ukutya. Ininzi into oyibonayo emhlabeni ekhona zimoto, imizi, yonke into ekhona wathi but abantu into eyenzekayo bathanda izinto more than yena yabo. Yes. Kanti yena avike bathanda ezi zinto uzenze nje for ukuthi ba enjoy ukuba khona emhlabeni yabo. But bona sebethanda zona wedlula nayibona lo. Yeah, so ke kwayinto kanjalo ke ngixelela uJehova ukuthi ke indlela abathanda ngayo abantu so ngizoke ndibuyele ke back ke pha embuzweni ke ngoku njengoba kowabuza ndifuna ukuthi ke ukuchaza ngalendlela upresident ke ukuthi uthe umbuzo wakho ebantwini bakamoya kushuthi lento yokuba upresident ingena kanjani yabo. Yes.
uNkulunkulu ke impendulo engathi ndinayo ngaloko eqhazinisa izinto ngoba ikhona nenye la apho uNkulunkulu khona awayichaza ngendlela yokubana kulento yokubana abantu bezobe sebefuma njengoba amandla azobe ekhona ukunikeza abantu izinto abazidingayo emhlabeni. Okay. Lonto izobooster i-economy even ye-country lena endikuyo. Abantu bazomangala ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi i-country iboosteke kanjena nge-economy. Ngoba indlela uNkulunkulu azokwenza ngayo bona nje ukuthi into engathi nje ndichaze like yabona njengoba kukhona i-crime, kukhona i-poverty, kukhona ukugula kwabantu ezweni. Andithi zonke lezi zinto zenzeka ngenxa yesizathu sokuthi abantu baxhomekeke ku-government ukuthi ngu-government ozoyehlisa i-crime. Ngu-government ozothini ozohlisa i-poverty, ngu-government ozoza nendlela ezinceda abantu ukuthi bakwazi ukuthi bafumane ukuphila. Lonto ke njengoba kungu-government abathembele kuyo ukuthi uzoyenza lento le. Yes. Ikwathetha ukubana ke manje even nemali kusho ukuthi idepende kwi-budget ugovernment anayo. Which means if ulona ugovernment akanayo ibudget eyanele ezi zinto ziyaqhubeleka and i-crime ufiyabheka elizweni igcwele kakhulu. Nabantu abasokolayo kugcwele kakhulu. Ama-accident izinto ezenzekayo azicontroleki. Kanti why zingacontroleki ukuthi ezi zinto zi-spiritual. I-life oqala nje iwayona iyodwa i-spiritual. Njengoba nomuntu naye kuthiwa man is a spirit okwaza yena. Which means into apha emhlabeni i-spiritual. Mangaba ke ukulona upresident engayi-understand indaba yokuthi i-life is-spiritual nabantu abalidayo aba-spiritual ayisoze iphele i-poverty, ayisoze iphele i-crime, abasoze bayeka abantu ukugula. Which means sohleli sixhomekeke emalini kanti imali noSathane yakwazi icontrol imali yabo enze ukuthi abantu mabasokole ngenxa yokuthi bathembele emalini. Ukuvenda ukuthi ayirandi lehlile namhlanje irandi kwathini okanye idola kwathini ayibona lonto le into yenzekayo emazweni wonke ke kumhlaba leyo. Sure. Edinga umuntu ozoba spiritual ukuze akwazi ucontrol abantu aba-spiritual. Because the way abantu umuntu emhlabeni esimazi ngayo simazi ngohlobo lokubana umuntu ngumuntu ngalendlela ndibona ngayo ukuthi hayi ndibona umuntu manje ndibona wena. Kanti wena akusonguye umuntu wena ungintoni ngumzimba wakho lo ndibonayo. Sure. Wena unguwe ngaphakathi khona inner being apha inner man yabo onguwe. So ke lonto leyo isho ukuthini lonto leyo isho ukuthi kuyafuneka ukuthi even abantu abasilidayo babaku-understand ngalendlela oyiyo waziwa nguye nguThixo yabo. Ithi iBhayibheli evesini laphayana ethi ndakubumba before ube khona yabo. Shuthi waziwa before ube khona yabo. Thina sikwazi ngoba soqale wavela esibhedlela kodwa uNkulunkulu sazi before. Kodwa uNkulunkulu usazi singakafiki nasesibhedlela esiswini sikamama. Esiswini sikamama. Yes. Mfundisi ubusahlali lapha kule question. Yini enyazelekile noma if expected njengabantu bakamoya okufanele siyenze ku president? Yeah, like into expectekile kuni there's nothing much enansikileyo expected ukuthi niyenze ku president. Okay. Ku president expected ukuthi abe nguye wenza izinto ebantwini. Okay. Because izinto zinikiwe uNkulunkulu then uNkulunkulu usebenzisa yena so that kuzofulfilleka into ayidalele umuntu emhlabeni. Ngoba kahle kwa umuntu lona emhlabeni angiyazi iyadinga ukuthi akuzochazwa ngumuntu emhlabeni. Umuntu wapha emhlabeni akakaziwa. Kune question nje yodwa engake ndiyibuze each and everyone ungafumana ukuthi bonke the way abayiphendula ngayo bayiphendula ngendlela engenyama not indlela espiritual yabo. Kanti umuntu spiritual so emhlabeni if kwaziwe umuntu ngalendlela uThixo amazi ngayo ukuthi ithi pha uGenesis chapter 1 wanye wasifunde nje uGenesis chapter 1 uverse 26 ngoba ngenye yezinto kumele basiqale kuzo lezo ukuthi umuntu wa-introduce emhlabeni ngoba thina siyesaflowa nendaba yokuthi umuntu udingani sangaflowa nokuthi umuntu yintoni yabo. Because kubalekile ukuthi sazi umuntu uqala before siflowe nezinto azidingayo yebo. Ngoba manje izinto esizidingayo izinto zenyama into ezininzi kwenzelwa inyama but uspirit yena uthini ignoriwe
Sure. And once ignore uspirit, udevil nayo ispirit. So uyazi ukuthi okay, once mina deala no spirit ne-spirituality laba bantu laba. Abangeke bakwazi ukuthi babe namandla ukuzenzela into abazithandayo emhlabeni, baphila impilo abayifunayo. Yes. Okay, masiye ezweni. Okay. Naleli mfundisi iBhayibheli ngisafuna ukungena kulo. Okay, ungalivula na. iBhayibheli. iBhayibheli. Ngibona libhale New American Bible. But Saint Joseph edition. Yeah, edition it's just an edition. Okay. It's a King James New Translation. New translation. Uthe chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 26. 26. Yes. Wanye bengifuna lesixhosa ngesikhathi usayivula. Yes, no problem. Ithi lana wathi uThixo masenze umuntu ngokumfanekiselo wethu ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezintweni ezizithozine nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzelayo emhlabeni. Uyeva leyo part okay ungayifunda nalapha. La ithi then God said, let make a man in our image after our likeness. Okay. Let them have a dominion over the fish of the sea and the birds of the air and the cattle and over all the wild animal and all the creatures that crawl on the ground. Yes. Alright, njengoba kuyiva ke izichaza ukuthi ke uThixo wathi basenze umuntu ngokufana naye. Yabo, ukufana nathi kusho ukuthi ke apha intoni i-tripartite alliance leyo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yabo, umuntu ngokufana nathi. Yes. Yabo. Which means ke bayintoni bayispirit lapho kusho ukuthi bayenza umuntu ospiritual. Yabo, masimenze umuntu ofana nathi. Yes. Mfundisi before ngithanda le Bible engiliphethe la. Okay, alright. This is a New American Bible. Okay. Ukhonza phi mfundisi? And ukhonza Christ the Rock Ministries. Christ The Rock Ministries. abazalwane noma. Abazalwane sinsiwe. Okay. No, ngiyacala ukulibona le Bible New American Bible Saint Joseph edition illustrated. Yeah. Yes. No, mfundisi bosangiphendula la ukuthi abantu kunyazeleke ukuthi benze njengabantu bakamoya. But because of time ngicabanga ukuthi mfundisi kuzofanele uphinde ubuye futhi. And now I will allow my viewers to ask any questions that they would like to ask. Ubaba uDumsani is willing to answer every question. Okay. Yes, but before ngithanda ukuthi sibuyele kancane just for sesivala. Alright. Yes, for kule ngqongqo esinayo sizophinde sicubekisa because akusinto esingayiceda ngesikhathi esingaka. Kudinga ukuthi si-arrange. Ngoba kuningi Ukuningi ngiyakubona ukuthi kuningi kudinga uku-arrange but just for now ukuthi just to have ama question lawa sinawo. uNkulunkulu uyakugcoba as i-president. Uma ekugcoba njenge-president. Ngifuna ukwazi okay abantu uthena ubathembisa ukuthi uNkulunkulu uma kulama crime esiwabonayo poverty lesibonayo any situation lesiyibonayo uma wena njenge president ungangenelela zonke lezi zinto lezi ngaphela because we've been crying ngepoverty siyakhala ngemisebenzi asiyitholi imali asiyitholi so umbuzo wami ula ukuthi kunomuntu oseNigeria kufanele enze njani ukuze finyelele kuwe? I think umbuzo wakho umhle kakhulu. Yes. Kahle nami zezinye zezinto bengifuna ukuzofikelela kuzo lezo. Yes. Njengoba ngisho ukuthi lento ininzi inkulu so khona izinto like ukuthi ngiyayikhuluma ngizishiye kodwa mengiboba nayo isidingo sokuthi ibe ivelile yabo. Okay. Yeah, like umbuzo wakho ngiyawuthanda kakhulu. Yabona when you come to le ekhulumayo. Yes. Like uJehova wayiveza indaba like yabona njengoba ngikhuluma ngale president engikhuluma ngayo uNkulunkulu wathi uyangigcoba ukuthi ngibe yiyo akusho ukuthi njengangoku sengiyiyo. Okay. Yinto athena ngizotshela abantu ukuthi undigcobile for a president yokuqala emhlabeni ukuthi ufuna ipresident enjani yabo. Eyona president ayifunayo le president ezokwazi ukuthi abantu kuzidingo abanazo emhlabeni zixazululeke. Yes. Yabo. Yes. Yeah. So ke into indlela ezokwenzeka ngayo lento lena ngibeke nje ngokusobala. Like uyakhumbula ngo2010 la eSouth Africa kuthi kukhona 2010 la South Africa. Yini ikhona la South Africa 2010
World Cup. into engicabangayo. Yes. World Cup Yes. So into babebhizi ngayo ke South Africa yonke isikhathi esiningi ukuthi kwakhiwe stadium ukuze abantu bakwazi ukuzo-attend abasuka emazweni omhlaba bazoba khona la. And nami le anointing lena uNkulunkulu uyifake ngayo 2010 yabo. Wow. Wabese ngixelela ukuthi i-reason ukuthi kube khona ezi stadium abazakhayo bana bathi bazakhela for abantu abazobukela ibhola. Kodwa ezi stadium ezakhiwayo zizosebenza lapho mina sengikusebenzisa khona yabo. Ngoba abantu bamazwe omhlaba basezobuya beze la. Sure. eSouth Africa ngendlela abazobe beva izinto ezenzekayo eSouth Africa abangazange baze experience. Sure. So kusho ukuthi iquestion yami iyaphenduleka manje. So yibo abazosuka eNigeria basuke eMozambique basuke Balawu beze kule stadium zethu. Beze la eSouth Africa bezofuna i-president because phela andithi into eyenzekayo i-president anointelwe ukuthi if uyagula mawuphiliswe phila kodwa ukuphilile if uyahlupheka inhlupheko mayisuke kuwe. Sure. If ungumuntu ohlutshwa ukuthi addicted entweni ze-crimes ama-drugs or i-crime yeah, so leyo nto leso spirit leso masuke kuwe. So ubaba uDumsane kule solution kulabo bantu lapho uzobe ubenzani uNkulunkulu ukubonisa ubabeka izandla or yini ezobe yenzeka kubo? Njengoba etsho ukuthi i-blessing uyifakile ezandleni ukuthi abantu into abazifunayo bazozithola ngenxa ye-blessing azobe ngenxa ye-blessing ayifakile. But ke ukuze lento iqale ukusebenza kulapho abantu bazobe beqala beyithatha seriously uNkulunkulu ayithethile. Andithi uyazi ukuthi abantu mangabe uthi umuntu othethelwe nguNkulunkulu bakuthatha ngathi hayi lamuntu yakhuba lo muntu lona bathethe nje izinto ezijafisayo yabo. Ya kodwa ke once abantu if bazifuna izinto zabo because lento lena i-two-way process yabo. Ukuthi mawufuna ukuyibona lento yabo wena yenza njani behavior ngohlobo lokuthi we respect i-authority okanye maybe i-anointing mangisho kanjani le ayibeke kuwo uNkulunkulu ayibekile yabo. If I respect that anointing yakusebenza izinto zizokwenzeka empilweni yakho. But if uyayidelela okanye uyayi-undermine wenza yonke lonto there's nothing maybe onansi uyayibona nje ukuthi injani idinga wena eyandinga nami. Sure. No, I get you. So Baba Dumsane sesivala. Okay. Ngiyathi okay ungakho. Okay ngiyaxolisa nami ukuthi no problem. Ukhona umbuzo ubusawubuzile bengaqedanga ukuphendula. Yes. Yeah, like njengoba bengisho ukuthi ezitadium abantu bazosuka kumazwe wabo omhlaba beze South Africa and lapho lonto ithi enze njani iboost umnotho wase South Africa. Yabo. So ekuboostereni komnotho wase South Africa abantu base South Africa iyaqala manje into ukuthi bafumane yabona because anti bazobe khona president bamazwe omhlaba I mean bama countries njengoba ekhona ama president. Okay azochubeka esebenza azobe khona ama president wakho hayi ukuthi ngizoba u president when a spiritual president spiritual president ibeka kamnandi yabo. Yeah, so ke lama president azobe khona azobona ukuthi kuma economy iyaboosteka economy so nabo bayakwazi ukuthi basiza abantu ngezidingo abantu abahleli bezikhalela kubona ukuchiswa izinto obona abantu betoyitoyi ubona abantu bethinthini ngenxa ukuthi i-economy ayikwazi ukuthi zihlangabeze zonke lezi zidingo. Yes. So manje abantu because into ezibulala i-economy yizo lezi ukuthi kukhona i-crime ininzi into eyenziwayo for ukupreventwa kwe-crime. Zininzi izinto imali eziphumayo sorry no problem sorry sorry zininzi izinto like imali eziphumayo ukuthi zikwazi ukwenza into zakwa health imali ukuthi abantu mabafumana impilo zininzi into eyenziwayo yabo. Yes. Zininzi izinto ezenziwa kuzama ucreate amathuba emisebenzi. Imali ukuthi hayi asikwazi ukuthi sinike nonke imisebenzi ngenxa ukuthi imali ziyashota ngiyibona lento le. Ikandale senziwa singathi ikandale zonke lezo zinto. So ke nokuthi enye into mangaba uNkulunkulu seke le anointing seke yenza iactivated yabo ukuthi isebenze ngalendlela ukuthi umuntu wonke abone ukuthi hey manje apho uNkulunkulu minisha ibusiness ukuthi manje akasa edlulile la xesha lokuthi abantu babe bekhala ukuthi izinto sizidingayo kwathini uNkulunkulu akasenzele izinto uThixo esibulala even nale yokufa kwabantu wayiveza uNkulunkulu ukuthi abantu yena uyabathanda asinguye ebulala abantu
kodwa uSathane. Sathane kuthiwa uSathane sesibulala umuntu kwakude kudala iyatsho iBhayibheli. So ke uNkulunkulu zezinye zezinto afuna ukunderstand ukuthi yena indlela abathanda ngayo abantu ingakanani. And ke okay ndizoyeka kukhona but ngiqhabezela nje lambuzo. Yes. Kukhona ukuthi ke njengoba abantu bezoza emazweni wabo omhlaba eSouth Africa besuke emazweni wabo omhlaba. Kuzoba khona ithuba apho nabantu bezon-invite to amazwe wabo. Okay. Yes. Ukuthi no siyakudinga nathi kwelicala yabo. Yes, kumoshakele. Ngoba phela abantu ezweni ngalinye ngeke bakwazi ukuthatha abantu babo babase kwelinye ilizwe imali ngeke zibe khona. Yes. So bathi no siyak-invite ukuthi kakuzosinceda akule country nathi siyadinga ukuthi la nto esiyibonayo eSouth Africa isenzeka ikizokwenzeka nalapho. Sure. So kube yilapho ukuthola ukuthi ke ndizokwazi ukubahlangabeza even nakwamanye amazwe. Then icebo lifezeke. Icebo lifezeke ngaleyo ndlela yabo. Yes. So ngenye yezinto uNkulunkulu leyo awayembula ukuthi ke kuzoba khona into enjalo wazowaveza nokuthi abantu bazobangisana ngami. Ngoba bezobe omnye enfuna even naseSouth Africa bazode bakhale bathi hayi ngeke sohambe kakhulu amazwe. Sure. Kodwa manje sidinga ukubuye because kusekhona izinto esidingayo ukuthi zixazululeke. Okay mandivala ke ndivala ngalena ke into yokuthi kahle lento uNkulunkulu ayikhulumayo okanye maybe mangibe ngalendlela ukuthi kahle apha emhlabeni sidalwe andazi noma ngathi sabrainwashwa engqondo yabo kwezinto zikamoya. Okay. Because kahle mothi uyabhekisisa sikhululiwe entweni ezithize. Like sikhululiwe politically. Yabo kukhona nokuthi abanye bakhululwe even yani economically yabo. Yes. Kodwa asikhululwanga spiritually yabo. So ke lento lena ifuna yinto uNkulunkulu afuna ukuthi manje ake sifumane ifreedom okanye liberty sikhululwe spiritually because once akhululwa spiritually uyazi indaba ye crime ukuthi njani. Lento ye crime ngespirit esingena emntwini. Umuntu agcwale ukuthi athanda ukwenza into ethile njengoba ngendasho ukuthi uSathane uyabaconvince abantu. Sure. So amconvince lo muntu loyo ukuthi awena yenza ukuthi uzokwazi ukufumana into ethile ngeke uzube nayo lento ungakhange ube if uyenze lento le. Yes. So ke manje umuntu abe seyasuka yokwenza lento lena ngenxa yespirit esinayo kanti uSathane ufuna ukumreward lo muntu at the end of the day. Yes. Ngokuthi ahambe yohlala ejele ngokuthi afe ngokuthi okanye maybe abe disabled yabo okanye agula yohlala esibhedlela ngoba zininzi izinto uSathane asifakayo even into zemijolo sometimes uyangena emjolweni uthanda umjolo uthande but ikhona irobot ozoyifumana ngaleyo into. Sure. And ezokuhlukumeza ubomi bakho bonke yabo uthi uqabele so blame uThixo kanti no uThixo akenzanga next yabo. Sure. So ke izinto ekudingakala ukuthi zibe ziyacaciseleka apha ebantwini singabantu. So ke kwinto ye crime ndithethe ukuthi kukhona umoya uNkulunkulu like le ndaba yokuthi okanye umuntu umbeke isandla. Ubeke njengoba ethetha ngepresident ukuthi ifake iblessings esandleni iblessings zabantu bonke esandleni sayo. Like ukuthi mangabe ubeka isandla umuntu okanye maybe benza icrime usuke lo spirit loya. Indaba yecrime ayingeke iyekiswe ngamapolisa ngokuthi manje uqashwa amapolisa amaningi. Anointing. Yabo i-anointing ezokwenza umuntu azixalele yena ukuthi no lento endiyenzayo wrong azikhuze yena because lapho sokufuneka iye lapho manje into. Sure. Abantu bazibona ukuthi no ndi wrong yazi lento bendiyenza. Manje yami uxolisa emntwini endimoshile. Ngoba icrime kuze yehle umuntu ngami ozozixelela ukuthi if ndenza icrime mandiyeke lento. Yes. Ayisho iphele icrime yabo. Yes. Not ukuthi amapolice because kukaninzi amapolice eqashwe bemaninzi kodwa icrime yona iyaqhubeleka isikhathi yabo. Baba Mthumsane isikhathi sesishayile. Ake siyabonga. Asiphinde futhi sibe nesikhathi esifana nalesi. Alright. Ungakhathazeki we'll make time definitely soon ukuthi sibe no part 2 kuningi ngiyakubona ukuthi sengiyakhatha but kuningi uNkulunkulu akuvelele khona ekusafanele nama question angisakhonanga ukubuza. Yes, so we'll have isikhathi sibuye futhi sibe no part 2 lapho sobe siqhubeka kule ndaba le. Siyabonga Baba Mthumsane ukusifonela ukuthi uzofikela ekhaya ku Gifted Media. Hayi nami ngicela ukuthatha lona ithuba ukuthi ngibonge kakhulu Gifted Media ukuthi namhlanje invite ukuthi ngibe khona la kulesi studio for the first time. Yes. So ngiyambonga uThixo ngimfisa kanjalo ngimcela ukuthi asikhulise sifikelele kumazinga nayo so besingazicingela ukuthi singafikelela ku. Yes. Bafowethu siyabonga sihleli naye lana ubaba upresident uDumsane esicelela lokhu uNkulunkulu amrevealele phezukwempilo yakhe. Bafowethu ngiyacela isikhathi sesishayile sophinde sibe naye ubaba uDumsane for upart 2. Ngiyacela if ungaka subscribe ukuze upart 2 angakuhluli. Ngicela if you have any question
ofuna ukuyidlulisa kubaba uDumisane ngicela uyishare lapho comment box sizoyenza isiqiniseko ukuthi iyafika ngokuhloniphekile kubaba uDumisane. Bafethu siyabonga isupport enisinika yona. Siyatholakala ku WhatsApp and every social media siyatholakala. Ngibonge kakhulu isupport enisinika yona. Ningakhohlwa ukucomment, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukusubscribe. And anyway, we are sponsored like Khaya Kwesen Studio. Any podcast is welcome. This is a home for every content that is happening all over the world. We also do audio recording. We do a podcast through audio. So you are welcome. We have affordable packages. Asiphinde sihlangane kwe-episode elandelayo. Amen.